Malo afua I lau maua, di ia le lofa maleanga le leo le tua, o tātou toi feilo I foi, I lunga o pe au ngalu le ea, ia, ai a le wha au awina le tautua ma le au nanga. Alau ala ata le upumana TV wha, wha tala whantu le mai mamai le pule anga sa moa pia I ona vaenga SS, wha feilo I atu le tātou o tunu I ona tūlanga wha alupea, wha tā lofa fo I le tu vai le tala le lei, so se e kale sia I tono le tunu. Ta mama tina mātutua, fa feilo I atu. Ta lofa fo ia I la tolo ma bua malita tu por kalame so se tafa o le nei la lang. Ma no so I fo manuia ma lo fo le langi mama, tau ata I fe au mga luenga. Fa awa wina le tatu por kalame e tupu le fa tua o le tau longolonga. Mo le nei vai asa. Ya, fa tala fantu I la ofionga pa tele, te fo I la ofionga le fatua, e mai se la tu fa la unga. Ya, tatu. Yo fofta I le lofo le tua na uma le sufi li tai ao ma tatu va felo inga ma lo fa ftai talo va la vea ma lo so tu. Lo fo ile ka fo mai nge tai o matango fie po le fiafi. Ya, wa tatu to fo I mai fo I so le fau. Ya le tatu por kalame masani. Ai ol vai aso lente nei sa tatu yai le wo ol tatu por kalame il komnio por tal suanga ya e yai nai vaenga tau na fa manino le ya ai tau tele se e atu ile fa I unga le tau langa pa I o le misa peila le vaenga le lau fionga pa tele ile tulanga le uma na Italia li iwa Italia Yesu ya a e toi tua I lunga e toi fa alo I lunga o pe te I fofo I lunga o a lewa e talia Jesus e mai se fa mala manga le vaenga le fa mole lava la ufio a lo fa taile vea ia mo fa ka lo fa fonita ne ya so matango fie mari la lo sil fa ile nu le le ia nga le le o le tu ka ko fe lo e fo tato proclamasa no ne mas ai o le matau po pe ona e tau tala I lo vea o le e pe o le vala le o lo fe se ai fo tau fima ona o le Eucharistia ia ma le taulanga pe o le misa o le focus ai o lunga le tale e lo tapinakulu se longo foi la uma le misa ia whakakakoanga I tua po tapinakulu ongo o le me foi la nga sa kam fai ave tapinakulu na fio ango le tua fio sakramika ai au kafa se matafale ia wane I whalu fesasi ai tangate o lato mafo fau kaimo le misa o le focus a lunga le tale o Yesu tino mal tot pa ia lan fainga taulanga koluse le ua o mai luma le tale a o la temi o taulang pa ia misa o ia e le o kua kul kapinga kulo va kul kako tau ai o le tulanga I lo o fe ke fo ia I kai me ki kaliali ia o le mtau pa ia o lo wa ia langona I le tua o lo wala ngona I le tua e le fa pe kau kusi se vase a wa se lenga wa a wangi I faia o ia faile mele o lo wa loto fo teifo o lo fa lo ngio Yesu le tono taita ia e fainga tano le fe au po le tia kono po ai la faia nga luenga I lunga le tale e te tau wana fa fior sakramete le kapinga kulu le alanga linga ifo ia pe o ifo makwa matato lalo ai o le tulanga ia e mafai fuga ngo fon fukere ka wi fo lunga sia wa le fio Yesu o Yesu wale la le ka ko ki fa lo le wa fio I wa ave la ka ika focus ya Yesu le no tadia il tino pa ia o no fo lo le mafai la talo le oa ia ma fo fa lo loto ile fio ango Yesu ma anga ilo ia ilo ka ika anga malong ma fo talo ia fa kasi mafuka ma Yesu wa fio mai ele fai ngala po re fia lava e pa wale mea ia mala mala tato o le kaulanga pe o le misal tato foko o Yesu lunga le alkal ai o le tulanga le umal komnio po feanga ia o le ia le mta o sili po mta o loto te lo sia e fina wa ia tamala o fatu tu le tahu va ngai ia o no le loto tele ma le umi kau fa makala e mafua ile tulanga le ai o le metau o lo kako fa kokua o lo tato loa mala mala le fio ango Yesu lo kaloko
Ia whaaloalo ma te talo maua le taimi o la ta mafutanga mai Iesu lo wali. Ia le wafio mai. Ia whaaloalo loka loko i le Eucharistia, whaaloalo lo loto i le Iesu o lo wotalia. O le Iesu a le lae fio tapinakolo, le Iesu lava na le wafio ia te itali talia o Iesu le komunio. Ia o le vangala le pe o le whaaloalo i whema whea. Ia pe ango whai atue. Pule lavo e lo loto. Fua lava ele mea ngake kari kongwai o le Iesu le Eucharistia le wafio kaika. O au ia o kele o koe alolo mawa o whau o whele Iesu o le au ke ave alo fokus ia Iesu le wafio mai komunio ia teitu. Ia ai le whainga pepe afa pe i futanga te lungo le kapingaku. Ua se lo fina ngalo miva ma. Pepe. Ia. Ilo wanganga i o. Wa uia pe i. Wa matani ai. I le ifo. O le ulufale aku kongu ifo. Ia o le talinga o le ale to wa umanga kakariari wa ifo. Wa koe ifo. Ala esa o le afionga pateli. O le wa kakariari. Usai pe o se ne fo le wa kamasangi ai. Ia lawa kalangonga ai. Wa kakari kongu mongi le afio Iesu ya kaika. Ai mai se inga i whaku mawinga lo ka whaku a kua fo i le tino le ali i le ukakari ali ia. E pe o i le o loka i loa ai. O le malo si anga le o loka fo i wala winga i so se mea. O le ku mau o lo whaatua tua. Ma lo kakari kongu mongi i le afio mai o Iesu ya kaika o waka ifo ma kakari ali ia. Pe o le ala le ngā o loka ngau. Ngau ngai whaku mawinga loka mawhau ma loka loko. Wa afio mai Iesu. Ia kaika. Ia unga fo ilea. Unga kaifo lea. Pe ele whaku langanga ia vaenga pe o le mamal fo ilea. Ma loka kaika karikongu. O lea ua kakari sua ile tino mal koko lea li. Nga kailoa lea. O le maalosi leo kaika ma le maalosi o loka bala awinga. Ia ai meso la kangaluenga le o le ali ile wa afio ya kaika. Ia ka whakawinga fo ile o le umang kakare li o ka koe ifo. Ia o ka koe saura o ka saufa koe whaila kakakalu. Pe o loka ngau ka inga o nga le o ka kari kongu mo. O Iesu le wa afio ya kaika. Ia o le whakupuinga o loka whakokua. Ma loka tari tonu moni. O Iesu o loka ku li whaola. E mawhai o nga ia tā pena vaenga ia. Mō lo ka ngaka whātua. Mani whaalohan. Malo wafte. Malo. Ole ngangana na uola e ai mau whalongo e. O lau kominio. Ole mea, a tau le mea lea i tua a yasona. O se mitua upu malosia. Le komunio. O no le komunio le whamatala e pate le matatou. O le fio whalilo Iesu le sakalameta. E te vaifo i ai le ngangana whaale au whai ngā luenga. E ta ua o le komunio tutongi. O le komunio tutongi. O le misasai le asfalei le mua. O le e talia le komunio o le taui le nā o au ngā luenga whaale au whai ngā luenga. A ola ina porto na e whalongo lea. La sua e mua le kako miskerio. Ia walanga e atofa misterio o le ungali i o e tausi. Ia ngā whapelo lea. Ia o ngei lava e vaenga kasi o whangongoa male. Ia le lama e whailo antu tausi lava. E ngai whalongo le kari a ko inga male whaipule. Ma lor ko anga male kausi. O le winga le nā. O le taui le vainga o le ngā luenga whaale au whai ngā luenga e manino o lantou tutu unga e tusa o le atofa ina o lantou ma le awinatu o lantou ele e piko pō e ngā lulua i tono nuku mafio. O le taui o lantou ngā luenga. O le komunio le asfalei le mua. O le taui le nā. Langa o le ri la ua fio me taui o. Lala nai te vai a yaso ia. E malosi o le au whainga luenga e tausisi le mamalu o le ngā luenga,
langa o le whiangainga o oe, o le whiangainga le lotu ma le nu. E le oe se fiso sang fuele le luaku whaiwhaia po se ki a konga whaiwhaia oe mea ke loko. Hei, e hei tuunga mai a inga ngā kuange le kaiminga whaia le whaunga. E ke loa ai o oe o le whiangainga le atua ma le nu. Iehoe. Ia, la whainga po whawhianga kausi, nge kaimi o ke le tala noa au ke whaiaku au. I le malosi o le komnio, le sao no i pantele. O le whatawhaitau langa o le o ngā tutonu ma le mule. O le tau langa pa ia o le misa. Sa isi teimi, sa i au tafa. O isi teimi nei le ua tu mai lunga. Ia le ua umana wha malmala mai pantele. O le o si tau langa ma le whatawhaitau langa. O le o ngā tutonu ma le mule. Ia. E le loku o waluai. Le whaila e le isi whaiwhi au. O le mamalu i o le whai saunginga le whaiwhi au. Wa o ina umalala na au tani misa. O inga whaafio le kingo pa ia. Ia kuku uma ilunga ma whaaloalo. Te ilonga e uma ia unga whakakoe whaawau lea unga kapenga mea uma ole. O whasili le ko inga lea ngā. Ngā walu e mamoli e le sau. Whamai le tala le toina. E koe sanga i fo i lumai o whawhea le li i lea wa umanga e kali li i ai. Mea ngai loa ai. Tatia pele vaenga i o tanga le al whatawhaitau langa mea nā lanto. I e manatu aua ne i langa le mea ngai le inga kako o esi. Ka apea. Pe ia le li la le wa koe whafo i se le li la wa koe kangu i kongu i wa le winga o le leo ping sango i. Ai ia e manatu le lei o lo komnio wa e talia le tino ma le toto e tauna e len sauno i le au ma le filtu. Ia e pe i o le taita le ti. Ta ua i o le nei mea. Ta ua ia. E le malama i le taimi lea o lo komnio. Wale ai akoa se au ngā le menga ka penga ko o le misa akoa. Mai fa alonga winga e ke ngofo le misa ala e lo ma vo fa la umu la ka pe o le ka me fu. O nga ke ngofo le misa ala e lo ma vo fa. O le ala ula unga le la fa i ka ka. Ale ke ro ku malingi lo ko ki nga e kali le. Ya. Le ver. Talai. O le tau o le wa. Ya sa no. Fa manga ko wa. E tupu pea I sauni ngā lotu le vanga o le umamero komiona o mai lola ia talu eno o ngā ruenga whaatino tono tōtonga tauranga pa ia. E koe ka penga aku ia o le ale me tapena ia pe koe au le si taulanga pe ngā iei momo I aso. Ia lo le ngā la alu aia pespesenga I le walu loka mafofau komio le ngokari Yesu o la muanga be vesi ma pese I pisa. I pesenga ia kau sui for pesere, pai for pesere. Wa ai lunga I upu, ma kilkiro mai I ole. Ia, e mkua ingalo a koe Yesu le ngo kakariari I aima. Aloro ngā ole awa umu mariko miu kalangolo, ma uale kua I. E hari ea mea ngafi, e arfa moe moe rungu umane. E suole lolo pe. Pe ukulanga umae, wa koe mokusia ko aloka ika fa moe moe, marifa ngau ngau ia Yesu le fio mariko miu. Ai le loa pe nga talai fo imsau o le kulanga mamalu mal tulanga taua le it's the most important precious time quality time o ha umolo wali fa o le relationship ma Yesu sakramenta ia ono le fa taua ia o isi le uma mai ala mpulu mai sa fa mkadie mkalangoa ia ai lo mamafa le lo ia se angu fa le taua ia la tole Fatawa ino le vaenga le o le talia di o Yesu ola malo bole mo ko fa kari e mo o ke sa o kali nge ya so ale lo fa ngalo kai me kalongo ye Yesu pe o kulanga va penga mar farola ole kominio mana o wa le fa pe mai kusa pe ke le kali pe te le talia Yesu a e talia lo kominio mana wa au lo kominio E te anga wala te toi whaaloalo I o wa le te le italia Yesu po ua lava lo mana o le e te talia Yesu lo fiong patele. Ia, o le ale winga o le upu komio mana
o le komunio manao e le mo fai o nga e tadia Yesu lo na tino mo lo na toto pa ia a lo iai lo manao o lo iai lo mo onga e ke fia pa i le vai o tama ke fia pa i ia Yesu lo na tino mo lo na toto pa ia le nganga fia ma le nganga fia fio mai ala ma lo ko me nga ka o komunio manao o le mo fai o kadia Yesu a lo iai lo ka fa nga ngongo ia o nga le o hangi ni fafi tauli po ngi me mafua inga le kadia inga Yesu pa te inga ia po la e se me mama fa le fa so ko fsio ia po lo kai ka foi a inga ele fai poi pom fa pa ye ni e kale sir sacramento vai pongo kulang fa penga mafua ia po ala ai e ia la le nganga o le kalo mai fa mni anga fifia e ia la foi o ke le nganga e fio mai lo fa ka ula vola fika lenga malo lo mo manguia o pulanga fa tawa ka ko komunio manga o wale mafai ya se sikulanga ai ka ye o fa maungi i lo tofi ke risiano le papi songa le o lo ele ka o ka dia inga malele fa leta ai mafai a fai wa mai fa mnyanga fe au le a fai fo ke ko ifo luma e fika ye le se me le anga pa wa le o le mafai na tadia di ya o ya wala o mo mafai fa tino lo komunio manao i avenues umai e mawhai Malo whaftek ole tūlanga ese lea ole kalesia katoliko malan whatutu e lai ole tūlanga ese pawale mea whaamala malama i tangata a o la ua iei uma so se vai pangoa lama e mana o aile so kanga male langi e kusa male talitonunga le kalesia it's there kawainga a iloa e whainkaunga e komunio awangi ingalo leli ie o te lea ngā i a o na e fium wawe lenga sa ngongi i paki na ieli ka kalo mo ka ngaka ieli lalonga le ngā pawale mea wha amala malama i tangata ai kau wha kalifunga le se ia se whae e aku lalmi se le aila o livanga ia e whae e aku wa kaunga wha amala mea ngai ka kauai le wha amala malama mua i tangata tō tonga o le taulanga pa i o le misa maisi sa kalameta langa la o le vanga ia la o le vanga nga wha amangui ai o le kua wama iei la vea i le winga leo le kalasia vo le enka kukalango inga lisike o le grace of God e au mai ai le wha le tanga le tua nga koe so ai le kua le angsala a kamu maeva ma le kaininga ua fio ela ia Yesu i longa maliu kinga o le grace le ngā wa manguia o mai kako pawale me ia e malmalama a e fesiri fa malmalama le e kio ai ale ai a e oki ai ke le malmalama o le mea ngā le kua so ia ka ke wha masingoa mea whaia le wha masingoa ngā le kua o le tua e ana mea ngā ia Malo whaftek Lima Pele o le mea leo le e tā ua ai le whai o le mea leo le kofisio te ne fwe whaafonga mai pātele e fisosoangi na i le wa o leo ke vai o ke whaalongo pēa mo wa ai e whai mai le ngangana a tangata po whai whiau ia anu whai mumbuso kofisio pele o tūlanga le kaunga whaatino tangata o saulea wa le o kariali a lai fia kariali o ngā lai se me o lai whaale tonu ia te ia be o ka ua ngā wa le whaafong pakele o ngā lule whaisong kofisio o saulo le koe kariali wa sa o ai fo il kala siap wa umang ka penga le kare sia to tonga ia mo tangata whaatua pe a whailela alua koe ia o vaenga la itina e le ka kaunga nga wani ave sea ma le kare sia ai meisor ka ngaka lela alua koe komunio o le arke le fiolanga sala lai fai e ka kawanga whaakingo la le vaenga lea wa la whaalongo nga iai alu e fai sau kofisio nga sau le i whaafitau li uka kolo o sila fia ia nga sau le ta pena lolo tangata te alu malo whaatuatua malo whamaon tali le tino le li awange koe whai al mele mal whaaloa Malo whaftek Mana ia le mele o iei o le uta ua le kofisio se le uta i fo ilo mafo fau le amatanga pa te le taulanga pa i o le misa
ile tatalo fo ile ale Melfa Samuel penitential right talo Samuel pe il mela le kofsio ona lesa no mai ele fionga patele lam ina ia nga tato ni taulang pa yol misa fatino lole pe le fa mo le stanga tai e sao ile mela ya no mal kofsio la fa mo e anga va ai kom ni pe ai ya il halole se fan fa manino va nga le lo fiong parte mo le tato po kala me wo ye ka kum ka pule ali la be e se amia o le fo le nga va pi ka fa le apala ye missa e a nga mai tato ile taulang pa missa ai le amio tono le tu e ba nga ia pe nga ka kalai e ka ko ke fa mo fa to senga e sao le o kapenga nga le o le amatanga le o taulang pa yo missa po o folfolanga le upu po tal swanga le upu tal swanga lunga la tale o le fai ko le kapenga yo ka ko loko mo ka ko kanga I built up on momentum there leading up to the kai mo tal swanga o le taimi o le fa to senga ele talo salmo mai absolucio ia langa la le tu sa mo tangata o isi tangata lai la ko ke langona lava le guilty conscious for le manga o fia lo fa se kofisi o le winga la mo kalanga afa pe ele o malia le loto sina tangata ia ono se maku ya se menga kupu le o ke kalongo ko e se amia e mafaianga ka ko kwa di fa ngale na fa manga ai ai tangata le ia lo nga loko ki nga ma loko e lo ako ko lo nga ia tapenanga mo taulang pa ia e alo fole le fa manga lo ele ngalo se me o lai lo ma fo fa mo no loto lai lo nga ia e lo ako se alo kali le di sa o lai ka i se me nga po ai lava e o ko inga kulanga va penga e le fa msino tato e le va o tangata ia ma lona atua ia tulanga me fa penga ai mafaianga fa manga lo mtapena i tato se banga na tulanga e se ia o le va o tangata male tua ia ila me fa pena e pule ia le tangata i pe afa pe nga ke longa ilo akoko mai le kaung kali lesu e saklamit ai ia mana tua foi tato o kaulang pa ia o kaulanga mo tato tangatang sal nga o Yesua ako le se ila ya ma e se melontina malka ko kinga pa nga o Yesua le ila le sang sal la fo la nga maliwa Yesua ako le kaulang mo tato e sa fanga maka ko ke nga o mai kali Yesu po le tau suanga lo upu po tau suanga tinu matot pa ye por ka ko a wife for ka long per missa komunium na la wa yer karsia pe ka fam kala mai sia ba mal fatuani le a ngaole o tau long pa ye lo ka awai male so tango ta ital tangatang sala wa al mafuanga nga o le mission nga Yesu nga fio mai mo tangatang sala ele mo e malus ai mo tangata mai kulo fa fun anga fo imale sile mai mo mai ia ma ka ika le ka ke lo ele ako ko lo ka ika nga ila yo taulang pa ye loko maulalo male loko fa maulalo ele tu a faila va ele ato tu ke le o ele o ke fa longo ai lo ako ko lo fa longo lo ka diengo Yesu e pule lava ai o le meta o le loko maulalo o le mea ko nganga le o nga Yesu ya tato lo to maulalo awa le no fuanga le o le tua yo tato tangata tulo ina ia au mai el karsia fa o ina tato el karsia o le fa o tanga le taulanga pa ia Yesu lungo le tal lufi ma fofanga ai ma fa feingu ya mali le inga ia malolosi ka ko lo vai mo ka ko fia manga mia le malolong fa malolonga matulang ma fa pena le lai upunga ole fauta ya Yesu o tamai mamoe ale atua o yota o le alo le tu i manguia o ko o ingol fo inga ngar kaulanga Yesu no fai taulanga lon tamai i manguia ka ko le o vala ulia le nei tal suanga ia epe ole tawa nga mal makong o fiole ole mamma manga fo sakla me ka ole kaulanga pa misa mo ka ko uma ya o nga mo ka ko le mari o Yesu ka ko ka sal and aka ko le taliaina if we do not admit
Ili kai nga ngal misaya kai kanga sala nga ko saung lo ko fia awai mo ko fia pa ya Yesu o te maro lo ai e pe o le nganga malangona te tauna ye malangona o metanga tai I pe a wa taulang pa yo misa lo sa no lo se fa popo ni ia lo sa wo pa te ai nga ta wo mana bole anga I foi luma me sel fa fonga le no le tu ia tato titilo ai vai nga yo sa no pa te le ia o fa mani ngo fo na ma me tau tato nga lulu ma o na fa tau nga ia o wale tu ma no fina nga me sel tato vai nga lai ti ta penanga tono tato tau lang pa ia misa ma lo fa tai la ya sal o le pepe ia ole na ya ua sa no la ua ia ole na tonu lama langai ia tuli matai pe tu pe lo fata le nganta ole o e ele te talo pe a lo na winga ia tu pe ia so uma ia le fight to o lo fatu tua o le tu foi lo fata e te tu ia le pusa e fio ai le tu i tonu o lo tangata e na te au mai ia te o le fa masinonga le lei le mea nala fai se sole aua ke kango ngā mea e ngala e alu e fasioki ka e lele ka ko uma ia le conscience nai tonu o le mea lofa e fio ai le tua pe ke loku wā pe ke o le alau tapo inga e ia tātou uma la mo tangata na ma lo fa check salo le o manino vala ia ai o le kom nio mo tangata mai lau fiongo pate o le to nga se ave il kom nio o ai e fa pala le si longa fulu ma ka o ya li vale fa ka ma fa ya pa ke le ma so kom nio fa mo mo ya kom nio mo tangata la mai mo ia Ayo pe o kalo e alu falsa wa le fia wa ka fo po pa ye nga wa ro ba ku fa ku le ka ya la por so sang po kya ko me sa ka kom yo ya la polo ya me ska su ka me ska skari ole nga na ya ai so se sia nga senga se ai mang ku fo e ka ko ye le e mai se au tamam tina no fale ele o mafainga ko ele malo so tino ko ya wa sauni ai e so se si ai ngase o le mafainga nga fa sa matapo inga e ka kawanga abe e sakla metale kai me uma mi sabe fa komi ai a fa o tulanga fo le lai pe o ngisi kulanga fa fa ia ka ko manko le yele o se mele le me o ka ko fkanga fa fori pe o lai e ngole o le me fo ere ka ko ula ye ma ni lo wa fa pe la ka ke o mai lam fa ngol mi sala o ka le va fo ba la fa po ko le lo kula o fa ya o nga yele me nga me ko mi yo la fika mi ya fo fa ka me so sa ye o lo so ka penga kulo ofu ya ala wailo a ver polo ai wal ka ya o fa ya ko me se ko mi ai le kapinga ya ilo fo la ngal fa tamala ma le popo ya ole u to fo nga ile pa ya ma sa kala o lo mala fo nga ku pu ya o ku lo wal fa fo nga o ngola ke lo ai lo se me ka un ka ko fa ka wa nga wi ku langa ka wa vale ka un ka ko mala ma fa e kinga se nga se fitawi le ai o ka ku ke fa pe o le wa ka un ka lo ku fa pe mai sia la mo ya fa menga sengas ya ai ele fe wa ila ka mi lo ku ai fe wa ya o le aso va ya so la fe wa i foi ka vale me fa penga o la mo fa ya nga o ya wa so ngi wo kere ka vale wo fa um ka vale ka wo mo fa nga o fa sa e se le tolo pu lo ele ngatai ele au matu fo le la wa singa o ka pula la ngoto le lai lo la ku so fo va ya ko ka fa malo lo mai ya me ka kai mai nga ya la to fa na ma inga falsa e ke si lo fiari o le fa sofia yo lo to missa pe o ai ku ku la nga va nga pika so ke kilo
ngai le nga fai ka ulanga ki nga ka ko ai ka mo fai mai mi sa pe se ku nga vai I punga vai o le ola le ka mo fai mai la ko o le fa sofia yo very emotional about ki kiro ku tinam tama matutu o ye ko ngo fu me la ke lo la wa le ku kusal malusi ala ka mo fai mai o le fa ko ka nga ai wa le si va nga vo la mo malusi le ka ke ngala ngal ta o se lo nga wa makuku e fu ka pu lang po kwa lo fo la yo ka mi wa nga I fo le la ya po pa ba ya ku fo wa makanga ai o le bingo lo fam talanga o le taua ya te o fu ngai kanga ka ye le ato tol malusi o mai wheelchair mo ka kasi mai le falsa ka ia so sa ya le tano no le taua ya la to le o mai le misa e lo la ko le manguia ma fa malolonga le li ia pe a to ai na lo ka fia la sa pe a uma se mi se sa ka awa aya uma le sa ka kiri awa I le taulanga pa ia pe te lele misi lo ka mafu fa mo ko misi alo e le fa pe ngo misi me masangi ai ele ai lo lenga au ke longa paulo le aso fa taua o le aso le aso le toitu ka ke alo e fa ngolongo le upu ia ma awai fa tasi male aingo le tua momoli le taulang le ala fo langa ka wai le momoli le komnio mo ila to le umol misawa pe o le anga tawa le na awile o le tawa le na mo kanga ka ngofu fale tangata ngase tamama tina matu ia ma ila to umala vai e ka ke la ku fa ke fale lo le van ka penga mai polar kai mor ka ya e al kemio mako I malu muri vai ia so ia e ko matou sa ia ma I fai fea o le taua la sa soani au ono le Eucharistia now aso le early 90s e masangi ala o le ka o le onga le misal tae e uma lo le misanga e awai au ngai ko fa e o momoli sakla metal fare ma ia mo tu a pela le afor fitu le misanga I au ngole ia male au fainga luenga e ola moli kom ni mo ainga inye ale ta o asola nga sa ia ka vale manga ia piki apo ka nga luenga sa ia tia e ia la sito inana o le Eucharistia e kulikuli ala ka vale ave o ia mo e o karusia lo saul fiaru ka vale e no e ma ke fai mo ma ku kala sua vo si koi o la fia e o na aver kom ni o fale mai mau tanga singa o no le fia ki ka ya ai karusia lo nga ai uile o lo ka fia fo ko inga manga wang po ele o mai e au ngo fia au ma ku ngai ko inga au ngo fia o mai momoli le sakala meta ye mai o mo miele le ali ile tino martro inga ngal ka wala nga o nanga halu mo ka fia au ngo fia alu e alu asi o ka manguia fo ile penka ko fa so fo se pokana fa manguia mai ka mai fo ya ka ile fa penga ka ba ku fa manguia yo ia ai pe o sangi o lai pe o le ola fo nga ngai tangata matutua mai mama kilo me o baku Yesu le laku male au nga po le au fenga nga po pa telefo o se vanga tau le la ku soifo o le singa marusianga o le marusianga nga lai mfainga soifo umie ile tino ona o le fatu tua ma vai mai lon maluso lon mafo psychologically and mentally o tu mai e so angi fa malolonga o le tino lo nga ia fa malolo e lutato li ia pe o se kulanga le kako paso e kupul mele ni va wale masanga nga e fio fo ia avele le comio nga sanga e kupul mele mai e kele aso e ka ke vai ai ia ka ikale le fua fo le pe afa pe e o ka iala ai o mai fa pe mai o ile mai ia e sa oi afa e ki ngale u pe ngale vai ala es ka mai la vea ai le sa ele ka kaula nga ves ko mingi se va nga ka mama tina ma tu o lai ma kwa fa ka o kolia ai moenga o le mfainga o kai lo le wa ave e ko mingi o ka ko fo ile e ka ke alwe mo moli le tino le ali ale sila ko nga ma e vo ile le pe
e mai fai mai o le alu le po o ngā ma le vai aso ai fai mai rau ka ki o ye mai maula ki ngo le li e li kakau langa a me ese ki ngo le li wala nga mai mo o ngā wangi wa fa solo a ko le uru ye pe fa pe wa un kalo e fai fe a ma fai ngā ruenga ko ngā cases ngā va penga e mai ma e awala le vese ele va ainga la ti a kono ma ba kele le kanga kai kakau mo ngomea o le ko ngā ma ile ka ngā ve ma le ma ele kakau ngā ve ya awala le ve ti no le wa ele si lo mo ma loko lo makua lo ka iki e o ye o le lo makua e katoliko mo iwa li mangi ka usanga le ngai le fa nang kom ngi ma ke o mo moli asilo makua la e lo ka iki manang fanga ai nga lo makua le lo pope o le meo ke fa kai ai o le kari kongo ngi fanga makua la wali pe la wali e every Sundays ma ke o ave kom ngi lo makua le pe ala wali e makukua i whakapenga e lau ni kenge e whakapenga le lau whai le sela e whaalongo la le leo lo makua o le makua maa losia o iwa li mangei kausanga lo makua whai ngei langa aso whaangau kadua i ngei ia kausanga o se meo au kuso a celebrate e las whaangau ai nga o ia lo kakoriko ia o ka mai kinge o le me fela mo ma o ka mai ki o le ainga e fakasa o le makua a vakul komunio o le vanga sa ngi lo makua e o fupa e pa e ale lo makua ia so sa o ma kadelo e malonga ka ke savadi a kuala e fa melo makua wai le fio mai o le ti akono por fa kua por ke fa alongo le leo ia kala ku le fa mo ti akono o fa kua le wanwa sa fai long kominio malong fai kominio ke vai fai o fa fe kai mai pian ka fa fu ka luai ka ko silia kulo kom manga o fa mangyanga me lo maku lo le kupe e ku mai kupe ya sa o malu sukala ele mis o le me fai la kala o mo ka nga ka diulo o ya ka mai ki ya ka penga le esel maka o ki fo ye pe le ala nga lo kala ngo ale lo makua la ye o makua o le fensa wala nga kawa e o fa isi ma ia ma o le averkenge o makua ka o le fensa va ko ingma lo makua o strokeless ko inga ko aba nge ya le ko inga o stroke ko inga la ka o ko nge e fo la ko news ko inga nga le ko avenge o le mafaya nga o pe ya ko ale kules ko inga ye pe le nga kari kongwa o kanga sa o ai avele au kama foi ngai o nga le po pe fa ki nga u lo ame fai ya makanga mo e un kakalo e foi au ke fa me ma e ka ke kilo fora e fika foi la ka ko lo foi nga lwen maka yala le kanga ka ka nga ave male kanga e le fa inka de di malo e fa aluanga sa no ya ni sa ngomo mo il melo le onga e so le fo ko fa ai mangel sa nga ngi vai le onga e so o le ka wa fia le me le pe o tanga le ola ele mo fa nga lo fia me ye sa o el fa o tanga le ola e pi ma li e fa longo la nga ke le fia ye ke le fia o le ale me ola e al voi e ke o nga le mo foi o le winga le na o le me alofa le tua le tonu ia teita te fa masino e el ka bi se fa masino mali ele me foi nga alofia nga o le so se tangata soifua e ele ka mi se ai la na fa masino nga mala fa i unga ai a le fa mal manga le nga musu nga le nga ele ai ma se me se ai e ia le kaimi e ke sasi ai lama o ia ma ele vie fa longa o misi mafua o le lai tono le tusi pa ia a e mai a amiko i o le winga ia atu e te talo molo ngase o tatou mo moli le tino pa ia o le ele isi me siri atu e tusa ma le taltonunga le kalesia katoliko o le momoli o le komunio mo e ngase ma e mama o se mea tāua lena
E le tau mana o mia ni to ina stofia. Mo moli le tino pa ia o leri. Ave ke riso I tangata. O le mea tāua lea. Ave ke riso I tangata. Ia. Lono winga. Ia mamalu tangata na te avea ke riso. Awala ngai mamalu ke riso le te moli. E ei kai minga o alua ia whale mea le isi kai. Ka ke aluaku. E le isa ungi le ngase. E iai fo I mai na o fisilingia. Pe te tau na ave se komunio. Langa iai fo I le leo a inga. E te tau na au mai. Te tau whawhikai kele lawa. Ioe a mau se komunio. O le mako kilo fo I ngā e leo. A iai la fo I mai e ke rua. E makuama mai mai a. A o anga lai whai mai. E le aia ma se mea pi e le ango fo I lele I le ta. O le tape nanga le mea ta ua. E whai o loa fio antu ma le alii. Ai le wha pe ke alu mo e ka penga le mai ngā whako asa ole. Le ai, i le se mel na oi. A le wha a ngase a ami ko I ngā o mai. Lo le la o tantu wantu ma le toi ina o toi ina. O le alii, o le atua e o le wha malolo. Ai alo kue le o saungi mai. O la wha whena whai il name. A la eso, o le wha tamala o tangata lai malolosi. O le le tape na ina, ma ila le mori maua a niva le whale mana ia. E te ngā lava o na le tapua iai I ale whanau I le kalesia. Ai ua lama le lantou tape nanga I loa I le lantou whaaloalo I le langona ma le ola o lo lantou tina o le mea pitosili I so o se whanau whamomua o lantou matu. Ia. O lava le makali. Malo, talai. Ia. O le tūranga nā komunio. Pe o leo o tele na kava le sauringa le komunio. Il taulang pa il misa. E pe il vaenga le na sauno e liva le amatanga i le tūranga fo. I le o le maliu. Se toi wha pula le vaenga le niva wha mole la. Tai lava. O le vaenga le. O le mai la o makua tāru atu wha komunio. Ai le o whai maka whane. Ai lai kausia kua komunio. E lau whai ngā ruenga. Ia langa o lai kupu so o ai o marikai mingei. Ia lai. O ngā kupu lo leo le maliu le ainga lea. Ia o mai loa ia silo makua. Kau wha ngoi mai. Wha apea mai. E lie lau whionga ti a kono. Ma ko o mai o maliu si au kama. Ia e mo le lua sila fia. Kau makamuli a e sau. O ngai le ese mako mga whale le karesia. Ia o kako masangi fo I me whapenge. E ia le whai kio ma le fio o le ulo. Ma ia o nga karia kulole o kilasi. O karia kulole o le tiakono. Ia malie ka kia mai. Ele isau Yesu nga au nisi kangaka. Sau Yesu mo tangata umalapa. Awa ke pole ka kia mai. Pai kalia ia umawhai ako le maanga lea. O le tūlanga fo le mea ngā o le. Ako ngese kaimi. Ai au mail tama. Whai le sauninga. Ka penga o mamai le la ka penga ako misa. La longo pakele. Ia mo whapenga longo whataunu. E endi po au mea umangi. Lea la wo o kaimi. La wo mai le ainga whai mga whale. O se tāua ngā masele e songa ling. War kaimi ka koe karesia. O le wala langa leo whai loko. Maka ngaka o le nu o le atua. A le ese mga whale. Awar papke maa. Awar whai le maliu. Awar whai poipoa. Pae ngai pe o Silvia Patele. I pe o le nganga mosfino ngalo fo pakele. I vae ngai mal whaloa. Ya, mai se fina ngalo lau fiong Patele. Ele tūlanga lea le. Peila to ngā mele leo se mta whale. Ai, ua mana o mia le sosoani tei mulmuki. Malu. O le me mua au le. O ngā ruenga ka kou ke muri. O ngā ruenga Yesu e leo se ngā ruenga se tangata. O le ara ngā ruenga Yesu e au auna. Au auna mo tangata. So si koe ngaka.
e le whailonga ina lava seisi. Ia, o Yesu ia tua ia mo e mamai o e mawhatia o e pangatia so si kua inga kanga kama o vai ma mo mia so soang Yesu po lea ma lea atonu akako malam lama le foundation o le o nanga le ministry po le mission a Yesu ien kako lo le fetuna wa telefo tangata whape na vaita o Yesu ia sa ia i le whape ko kele fo tangata ia ngā ko ele ka kaiuka ia ele ka kaloloku o stoi no ia ro molonga kali le ngala ku ngala fa longa ia Yesu so ngala ku a ai o long fa ku le ngala ku nga e di fa pe ngala ku ke ia Yesu pa pe la me kele ko angale lo la me kele li diu mai ai lo mako ia ele ia ngi vai anga umang ka sanga mai o ila ku Yesu ia a te talo i lunga le tamai titi talo ho ia makoi ku mai ele ngal pau fo na o se case telefo ia va a ka ko malam le leivanga na ia ka ko lo la ia le o le awala tau tatu ia o ngā venga Yesu le ka ko kimulmuri o le awa nanga ke le ava nga fa pe ngā venga ina ia tatu sa mo tatu pule anga ku poi me ia o la o mai si ai nga mafakia la i lo fo ia i lo a ko la ko au nganga ko me fai la loku o tutono le kalesia ala o mai e manga mi so ia fa pela la mafakia o le kose o le tangata sa o e pele mafukanga o bala ia le il malima le o kia ko mai foi ko o kengi aku ko fa mafa foi o fela sulu ia o vinga la o ia fa so o le ngame e le fa masino ina e kakawanga ka ku kadia o manga kanga ka po ia se ma fa le ko a ko kasi le wala o le ali di uma ko anga mai lo nga ai ngai ko lo pa o mai tali fa le ma o nga so songi a fa le manga mi e le nga ka fa lo mai le mali o a fe le aso fa pe le manga mi mangi si so songi manga mi pusapa ya la wa ku pusapa so songi fa ye le so mali fa pe wa wala mai ya wa mai ya o ele nga kala i va nga mo wala ya ele lo tatu o wala fa misterio le tu se no po ye te ulu mafo le na ainga ko di mai o mai ko e fa ka fa le ma au ngam fa ma ngi ka ko le loku me penga yo ke lo au e si sa no vo tu le nga pe e ke le ainga sia e fi wa lo fa ya yo ai o le fa ka nga fo nga Yesu ya pe ke fa fi fa mangalo alofa pe ya o le fi wa alofa wa le tua ye le kai nga fiu e lo fa e ka ko le fiu e kakalo ya ele o fa nga inga le avongo e le polo inga le ia pe tulanga ia o tato te kilo fo le ku lo fo ya sila ele tulanga mafatia o ka ko ke sila le ku vai ma fa pe o le ko nga malea a ka ko mamla nga Yesu lo fa matu mo e mama mai matitivo e mafatia o e fia mo mi so song o ngala ka ko ke mulmuri o vol fai ka winga fo la e fia ke ku singa sa ku fa mo bole o e pe o ku langa o manga ya o me vai e sili aku lo ka fia ma le langona manui o ka ikamala ka ikanga nga pe aka i lo fai singa lo nga lo fa mo na ye tangata o le ku you'll be very surprised kanga ka fo ia le ko anga loku a nga kupun pv o mai ma kwale ilo fiar kai mo misal mali ku lo fo ia ngangan e ka ke ki lo ko fiu fa kali e fai mai e fai le me male me au ma ka ke fiu ku ele malam la mai tu langa samninga o no to telo la to le to anga le loku o le ale me fai como fai fe lo ai male ainga ele yo le asol mali mi se sa por sauning kalango ile ainga o ai e faululu ia ile tapinanga mare kalango ile ainga o ke nice le o fai kaunga ia okay ia ko ke manga ia fa me makimanga pa ke le fai se fonga ia ele fainga paule me o mai fa kai fainga o nge o kula sol ia ko inga kula ka penga le ia manga ia le o kula sol fa mo le flow o sauninga mai mam lama le ainga awange o mai ka make po le awal ke le ainga le o ia ki a ko pa ke le ngame le ka o mai expecte e fai le fonga ai o e si me fai le fonga ka ke lo expecting ai kai e pe o tulanga o le so tainga
ka wang fa ilo lainga o mai fe lo ka ko kala ngo wa me ko ki manga o sauninga ia o vanga o mai manino le ia ma fon ila nga ver nga vong mo le ko se fa la ia fa ma fon fa a tonu fo o le no le o le singa fa kala le e li o mai ma fo fa o le ainga I ma tangata o le la o mai ma ima o tau pule le so fa la ma tulanga ma fa pena ia o sa uia le fa so a fa yo le tupu ia o e mele o le ala o pe fa o lo ainga le tupu tonu ia le mele ma ia e lua me ta o te lo o le pulenga o le fa foenga le la o so mel fina ngalo le o la lo e nga inga so le fa yo lo admin o le system o le a o le tu fa le nga o le ato anga I ti a konom pateli o la ua e au mai le fina ngalo wa e mau ki ngoa e feiloa I ki a kongo I fai fe au mai le o le ia o le ki a kongo e ngafa malanga I kalesia e ke novo I o e la vea o isi e kalesia le kele le vama le au whainga luenga e ka penga o nga fefe ai fo I leo le au whainga luenga isi mea o le winga leo le kakonga luenga o le mea whainga ka o le mai o le ainga o isa o ia pakele a le ngofo o e lunga o sili whenga inga male kalesia ma o kulo le nga clash lola ia le wha pe I ai o le mea tāua ia oa ia la o mea sili o le tāua no ai mai la o le ua uma e le ua whaile maka whale e le o le kāua kele le o le mea a ua whātuatua o tangata langa I le kaimi o le siko inga kangaka la ua levan whātuatua e eise mea nga kuka I ai ka pele whamasi ngō ngā mea a ia le taimi o le tua ia wa vaila ia le whaingofi le a ua umatu ia talia langa o e le mawhai pia ngasa ngopa kele we can only tell people so much but o le fai unga lava ia o le tua e ane tangata e ringi ka fau di ka ko ngā nga I le meka ka mu fai ai ka ko ke fai ia a fai a kwaile ai e ele si a wala e wawaila le a wala fai ngofi nga uma na taria lo lato ti ngā ia le o li riu mai e osi le kalisia ma lo fa tai o le ko fulu mingu ke le ko o te loi fitau I le male o le wa umalale ko mio ande tato fa solo tu lo ngai le sa minga fai male fa kofa o le fa manu yang mo ia ole pe la fa kofa mai ia ele ia o le umar kominio la fiong pate o ka kalu fa tai vole pe umar kom pe o kaule fa alongoi o kaule va ia fo ia o su enga ia o nga sale fa e fa ia ko iska me ke fa me kalu nga mo ko lelo ai pe o kele nga usul pes fa siva fa evangelia fa umar kom sa me so fin kalu va nga e fa nga suir kalu le pele se vanga o sui upor kalo e sui ia o se si me patino ia o puale tono talona lo mo tal faftai o le umar kom le umar e foi upunga ia ne la se me la sui e fu kalo o kalo anga e kawanga nga lau matatalo tangata o le nganga faftai ma le nganga appreciate o le afio mai Yesu kom dio la nga kalo mai tangata sa awasani o le tāua lena i le mwhainga sui kūlanga ai se si kakalunga umalo lea wa o le tūmaleanga le kale CSI ai e sa warfe fiau ko kuriru mora kale ia lau mai ale amakaenga ia lau mai a sosoangi ia songa e amaka me sosoangi ia umonga luenga ia la pakere ko kuriru mora kale ma lau whakase wai upunga o tuline yo luma ma loto whaftai ia upuanga la iai yo asonge wole koe la winga fo ya wole koe ko kulio la wo sa fa ya ko ko isi ma fe wa so o le talo matango fio le ano yo talo upula ya
e whaftai ai le tua ilo na fio mai ala le tino ma le tō pa ia ma whamalolonga ma long kurus pa ia o le kako o le sauni ngā tōna le whamantunga lunga la le tale ma le kaulanga pēr misa o le kuruso Yesu le kau wa Yesu le maringi o longo pa ia upu manga le tono le tala e te tau walanga lau talo whamasangi o le se koe whaaso kua le vaenga le o le ono le tele o isi te talo fo iai o autu o le tausanga ma le tausanga le pe o nei ele nei tausanga o talo le tausanga le uperi e le whainga le waalua i al tele o isi mtanga renga walau ale umal komni ai o lo ia mamla maanga iai le taimor taulang pa ia ma le manom so le sauni ngalo e umaloko nio lau pe talo faftai pe umaloko nio na fai lolo le talo fai fe au talo fo le fa umai taulang pa ia le prayer after communion ne ai fai family e umalo te talo na nga lau le ka kalo ia it's outside of the mass e le o se te talo te tono le taulang pa ia yo talo tausanga le uperi o kalolanga e lau pe umar kaloria le ai le fai family nga mun o kai milanga o so kalonga fa tau ai ma fa manatu mai pe ma fo tangata le tau o tausanga nei po a se intention ma me umole ole tausanga ma le masina me fa pena e laula i tu atu tu no me foi langa i tau ai me yo fa linga e le ngi fa linga wa pe wa matu wa tato a ingi fa linga e fa ia ele umar komni e te tau o fa linga ma fa sisilanga e kaunga fa e taimi o mai talo umar komni e a umar kampo le fa family nga mulmul e or kamilanga e ko fa linga me fa pe ia pe o mo kusia ar kai mo komni makakalo masangi ia i longa ngoto i fo i loto ma fo fa le tau o le taimi le o le komni i le uma talo ma fa leo ai upo ka kaunga ia leva le moment le of grace they more komio malo ia fa lo tal fai malo or kai mila fa fa inga poala ngi si mea e fa fa ni nga mun no pa tai e se lo fina ngalo vai no le ia ole o we i taimi e te umalonga komio saulo ia lewa e talo tau faima a o temina ia te au isi taimi e o mana onga fa pitoa o te fa pea i foi o te momoli lo komio ne aso mo le nganga lo kina e fa pea le tau ale o le komio e ta ia awane ina o we manui a te momoli lo komni o mo le nganga o nai o matua o te momoli lo komni o nei Yesu mo sia fanau manto vala la tu o lo ne va ben o te momoli lo komni o mole malo molo mato man e fa bena temi e ai mana onga fa pitol tangata mana tua il temi o tavlanga pa ia misa e fa leo e tatou manao na momoli le leo staulanga ia o tatou intentions i le tua ia na vai leo taulanga pa ia misa o inale alu ma ia le malos ai la o manao fa pitoa o te tango ai amelo komnio o te momoli lo komnio mo sio to lua o lo o wale ngase te mai e lo fa pena o te tango momoli e lo komnio langa o lo fa tutuanga o lo ele o se fa mana tuma le mele te talia lo wa fa tutua o lo wali ma lo fa ola ia o te tango fo ia fai o te manui ai e fai fo io na o ave ai e momoli fo ilo komnio nei tamamo sio tina ma si tama o si uso o ai lava o mana miele so ia e fa benala o la tani komnio la stai tipo le ve che ia salo e ona wa mai el tatu taimi ai
lau fiong patele le vai sfota tu tel no ele sounding fai ya ngava yaso mai falo lava malo fa fonfo mai fa kai folo ko fa kasi mai ka ko po kala mengeva yaso ya kar soifua ngava yaso au dia ya lo tu soifua ya malo fa tai tal pe ina ia fa manuel le tu e lau tu tapo inga ia fa pe fo ia ngaluenga ma fi tai tu ngo fo lo fenga ia pa ia o ka ko pulenga mese ia pa ia mo lungo e lo fie mai mon fa tasi mai tato proclame nei ba yaso tai lava ya o le tato proclame na mo le so le fo sa no le fionga le sta ulanga toso to matu pala le nganga na tasi ya e mo le fo fa tele lo fionga patele lo fionga faltua pa be fo lo telenga tu pea ya mo le fa so le ya so fa tele le faltua mo te uleo fa ma tango fi lai ya le vai ngale lo tu ina to el tanto por kalame atatu fe lo il vai sfo ya fa au lo tanto por kalame fa umata ulang pa il misa manuia to ngale so soifua